Gostolai conta si storia de su vinu sardu. Sa cantina Gostolai de Tonino Arcadu in Oliana ti scritto si storia de su vinu in Sardigna e da oie leggende custas operas deva vedamus puru in sa radio. Sorvinos narran sor de Gostolai de Arcadu contan si storia vitivinicula sarda. Si pensava da che sa pratica de vaghe vino in Sardegna l'essere imbattia sor fenicioso, importante su Nuragus, su Carignano e vor servina sa vernaccia. A pusti stando sor Romano si contavata chi essere imbattiu su Moscato e vorsi su Nasco, mentre sor Bizantinos, Pisanos e Spagnolos di anae battius a saterar variedader de vinos produias in Sardegna. Insumma, s'arte de pastinare sa vide e de produire su vinu, a so sardos paria chi l'esseren imparada sor grandu colonizzatorer de turnu. Custos attestaos chi dien dimostrare che sarvinza sardas esseren tentu un'origine dai voras, sun istaos presentaur dai persones chi non ambogau per una prova documentale pro avvalorare sa tesi soro. In custos ultimos ordegannos invece sas chircas archeologicas e archeobotanicas sun dande ateras confirmas e certezas. Han agattau arrastor di vinzas e broccas pro su vinu de tempor meda prima de sor Fenicios. Han dimostrau che in Sardigna sa vide agreste vivi zai dai battoro chimbe mizannor fagete. Non solo, ma sa s'analir de su DNA de custar vides agrestes han dimostrau che sun parenter meda cun sarvider vonas chi oies i pastinan in sisula. Chircas profundas e bonas han dimostrau chi no sta vero chi su canonau e ater arzeniar de vides sian de origine spagnola.